Mister, ¿qué tal? Óscar Martínez, de Radio Marca. Bueno, preguntarte un pouco por el tema de las bajas, ¿no? Porque cada vez más. Bueno, bos días a todos. Sí, a verdade é que bueno, é normal a estas alturas de competición que haxa máis golpes, que haxa pouco algunha lesión máis. Bueno, pois sí que temos pois a obra xa descartado, temos a Jaime, a ver se chega. Estamos bueno, traballando con Villares, con algún máis que ten algunha bueno, pues algunha molestia, bueno, pues hai varias dudas, non, nese aspecto. Xente que tamén con un proceso gripal, bueno, temos que ainda nos quedan dúas sesións de adestramento, esperemos que cheguen. Descartados, pois nada, descartados están Escudero, Gauto, Obrador e Jaime, non? O resto, pois vamos a ver si poden chegar. ¿Cuáles son esas opciones de Villares para llegar? Bueno, está adestrando, digamos, controlando un pouco as cargas para ir aumentando cada vez máis a intensidade. Bueno, pues entre hoxe e mañán xa entrará con normalidade, ou eso esperemos, a ver si chega para domingo. Del lunes también queda la mala noticia, ¿no? De la lesión de Obrador. No sé si respiras aliviado porque sea el esguince de rodilla o si esperabas algo menos, un pouco tu sensación e cuánto crees que va a estar fuera? Bueno, non acostumbro a valorar as lesións antes de que as valore os servicios médicos, non? Porque bueno, pues non teño a información e daquela, bueno, pues hai sempre prudente esperar. Ao final é un esguince que, bueno, pues 10, 12, 15 días é o que tamén hai que ver a evolución que vai tendo, non? En ese sentido, partido el fin de semana, ¿no? El domingo contra Cartagena. Volvéis a casa, volvéis al Municipal de Riazor, y día importante, ¿no? En cierto modo, para acabar de escapar de ese mirar por el retrovisor para abajo. Sí, cada domingo sempre importante, non? Cando xogas na casa, esa ilusión de volver a xogar en Riazor ante a nosa xente, pois evidentemente sempre estimula. Bueno, pois trataremos de facer un bo partido, un pouco de seguir, como digo sempre, con un nivel de rendimento bon e que nos faga pois ter boas sensacións, que nos faga, bueno, pois, por que non, dar unha alegría á xente, non? Que pois estamos todos desexando en Riazor pois darlle esa alegría, e sobre todo, bueno, pois ter boas sensacións como equipo, que é sempre o máis importante para a partir de aí a consecuencia é ir sumando puntos, non? Más preguntas de ahí. ¿Listo? Ah. ¿Qué tal, Óscar? Pepe Torrente para la cadena COPE. En cuanto al lateral izquierdo, llegó Tosic en el mercado de invierno. La primera vez que Obrador faltó, que fue el día del golpe de calor en Elda, apostaste por Tosic. El otro día Chimo a pierna cambiada. No sé un poco por qué el otro día Chimo y qué va a pasar el domingo. Si tienes claro que es hombre por hombre porque es lateral izquierdo o te planteas más opciones. Bueno, depende moitas veces dos comportamentos, non? Dos rivais que temos enfrente, do tipo de partido que é, da altura que queremos que xoguen os laterais, e daquela, bueno, pois temos que esas eleccións que se fan desde o banco durante o partido, bueno, pois van moito dirixidas un pouco a eso, non? A altura que queremos que xogue o lateral, a capacidade, digamos, en canto a condicións físicas según que rivales teñamos en frente tamén para situacións de defensa dun contra un. Bueno, pois varias circunstancias que ao final, si queremos que o lateral este máis alto ou máis baixo, pois podemos elexir a un ou outro xogador e valoraremos, bueno, pois según como decía antes, con todas esas bueno, eses xogadores que están aí entre os dous, cando, bueno, pois valoraremos seguramente mañán, pois as opcións que temos, unha é Nema, temos a opción que barexamos outro día de Ximo, temos algunha opción máis de cambiar a estrutura e xogar con carrileiros máis altos. Bueno, pues temos dúas ou tres opcións e iremos valorando sobre todo despois da sesión de mañán. Y luego te quería preguntar por Jeremai, porque tengo la sensación, y si no me dices que no, pero que en los últimos partidos ha vuelto a jugar un poquito más hacia la banda y menos por dentro. No sé si el hecho de, ahora que Obrador está lesionado, que sí que era muy ofensivo, si optas por la opción Tosic, provocará que el Canario siga un poco más hacia la banda y no sé cómo estás viendo un poco pues, esa evolución en su fútbol, ¿no? Las diferencias que puede haber entre que juegue un poquito más por dentro o que juegue más hacia la banda, aunque luego se venga por dentro, por condiciones naturales.
Sí, bueno, era un pouco o que che iba a decir, non? Que Jeremai ten a capacidade para xogar por fora e por dentro da mesma maneira, é un xogador que é perigoso nun contra un cando recibe cerca da banda, e tamén un xogador capaz de encontrar os espacios por dentro, recibir entre liñas e axudarnos nesa construcción ofensiva, non? Moitas veces dependendo bueno, da evolución do que fai o rival, de onde nos deixa os espacios, bueno, pois a veces os reclamamos máis por dentro e outras veces pois queremos que, bueno, valoraremos como as súas donde nos pode axudar máis, e tamén eso, bueno, fala un pouco da progresión, non, que ten Jeremai como xogador, chegou a canteira do Depor sendo un media punta, e despois empezou a xogar por fora e agora volve a ser ese xogador que pode xogar por fora e por dentro, e creo que eso enriquece o seu fútbol e, bueno, vai no facer o fai mellor futbolista e, sobre todo, máis imprevisible para os rivais, non? Otra pregunta sobre el rival, porque está muy lejos de la permanencia, viene con una mala racha, con un montón de bajas. ¿Cómo puede influir eso en el partido? Incluso me refiero a tu propio equipo, porque es humano, ¿no? Te enfrentas a un equipo que sabes que está muy mal y, entre comillas, se da, bueno, este partido se da por hecho, o incluso el entorno. Entonces, no sé hasta qué punto tu labor esta semana cambia un poco, decir, cuidado, o sea, es un rival de segunda división, no lo está haciendo bien, pues está muy lejos, pero cuidado con relajarse o confiarse. No sé si cambia un poco tu labor, en este caso incluso, pues no sé si meter más intensidad, si avisar un poco más, no sé si te cambia en algo. Ese tipo de partidos eu sempre digo que non se poden xogar mirando a clasificación, porque senón nos equivocamos, non? Si xogas o partido ou encaras o partido mirando a clasificación, estás cometendo un erro importante, non? E por eso non é que sea a nosa función, é que creo que o xogador é profesional, sabe pois que na segunda división calquer equipo che pode ganar. É certo que o Cartagena ven con unha bueno, pues racha mala de resultados, pero bueno, creo que era o equipo que pasou por aquí hai un mes, que levaba sin perder 14, 13 partidos, e perdeu en Tenerife 1-0. Huesca, verdad? Bueno, pois o Huesca tamén perdeu co Cartaxena, que decir, o Huesca perdeu 6 puntos con Cartaxena de Tenerife. Bueno, creo que este tipo de avisos pois evidentemente nos devolven a igualdade que ten unha categoría, que o Cartagena está formado por futbolistas de segunda división, todos xente cedida de equipos importantes de primeira división, que os seus partidos bueno, pois fai moitas cousas ben, pero para esta semana, con todo eso, creo que o máis importante somos nós. Somos nós, sobre todo, porque bueno, vimos dun partido cunha sensación na que creímos que todos creemos que podíamos facer algo máis, e creo que aí vai depender de nós. Vamos a ser nós os que bueno, sobre todo si nós estamos ben, temos moito gañado. Respetamos moito o Cartagena, repito, porque un equipo que aínda que non ten unha boa racha de resultados, os seus xogadores son xogadores de segunda división e cedidos de clubs importantes, e tamén porque é un equipo que os seus partidos bueno, pois, son máis igualados do que indica a racha de resultados que ten. E por todo iso creo que bueno, vamos a esperar un partido igualado como todos, que temos que nos ter a nosa mellor versión e pensar sobre todo en que o noso rendimento a nivel individual e por ende a nivel colectivo sea o mellor, esa mellor maneira de encarar o partido, non? Un par de preguntas rápidas. El tema de la capitanía que has aumentado, ¿no? La nómina, un poco que has visto en esos futbolistas y el por qué lo has hecho. Bueno, sobre todo porque esa experiencia, bueno, cando un equipo elixe capitán, cando se incorporan capitáns, porque hai, bueno, pois unha serie de características de liderazgo, de experiencia, de eficiencia no que fan, de arraigo dentro do vestuario, bueno, pois un pouco por todo iso, non? Bueno, creo que era o momento de aumentar un pouco despois da saída de Lucas o número de capitáns, foi neste momento, non? O la última, creo que sé que lo que me vas a contestar, pero yo lo voy a preguntar casi... Xa empezamos mal. Sí, pero bueno, yo lo pregunto más o menos cada mes.
por ti, por tu futuro, por lo que puede pasar, si te planteas si ha llegado el momento, no ha llegado el momento, cuándo llegará el momento. Ya te digo, te lo voy a preguntar cada X tiempo y me imagino tu respuesta cada X tiempo. Home, algún día igual a resposta é diferente, non? Pero digo mesmo, non? Eu traballo con toda a confianza do mundo, traballo con toda a ilusión do mundo, creo que para min o menos máis será porque estou acostumbrado sempre a que as miñas renovacións sexan sobre obxectivos cumplidos, non? Pero creo que bueno, estou con tranquilidade, que a confianza de sempre, que a ilusión de sempre, creo que o máis importante agora é o equipo, non? Non é que algo intencionado que non queira poñer os focos para evitar ninguna resposta, senón que creo que así, non? Creo que o importante sempre o equipo, eu todo o que fago sempre para o equipo, e daquela, bueno, pois creo que poñer o foco en min, aínda que sea por unha renovación ou non, sabes que sempre intento eludilo, non? No, digo que estou acostumbrado a eso. ¿Qué tal, Adrián de la SER? Pero a ti te lo han dicho desde el club algo, alguna pista de, oye, tú lo verías con buenos ojos, me imagino, seguir el año que viene, capitaneando el proyecto de tu Depor, danos alguna chicha. Non é o momento, vamos falar do Cartaxena, Adrián. Bueno, pues del Cartagena precisamente. No debe ser fácil, ¿no? El scouting y saber cómo bajar un rival. Creo que son 8 o 9 bajas, 4 de ellos titulares. Bueno, se suma la situación dramática que seguro que Romo está buscando alternativas cada semana. La preparación es imprevisible, me imagino, ¿no? Bueno, non tanto. O Cartaxena é un equipo que estaba xogando 4-2-3-1 hasta hai 2 semanas, leva xogando 5-3-2 2 semanas con os carrileiros bastante altos, con 2 xogadores sempre na última liña de ataque para buscar esas contras con xogadores descolgados, 3 centrales con moita mobilidade que defenden o ancho do campo cando os laterales salen a apretar. Quero dicir, o scouting faise con moita concreción. Teñen, é certo que 8 baixas ou 9, dos que estaban xogando últimamente son 3 máis o porteiro. Bueno, creo que non lles cambia moita cousa, non? Recuperan algún xogador, teñen a baixa de Sipsi, pero recuperan Alcalá. Bueno, quero dicir que ao final non vai haber moita modificación no que estaban a facer, do que viñan facendo últimamente, incluso dos nombres, non? É dicir, faltan un xogador, pero os que van a xogar todos son xogadores que seguramente foron titulares nun porcentaje importante dos últimos 2 meses de competición. Te quería preguntar también, hablaba antes Pepe de Jeremai, de esa situación en el campo. ¿Cómo ha llevado él lo que ha sido una buena noticia para, bueno, seguramente para ti, para el Depor, para la afición, contar con él estos días, al menos seguro, para el partido del Cartagena por la no citación con la Sub-21? No sé si ha sido un mazazo para él, ¿cómo lo ha llevado, ¿no? Con naturalidade, é dicir, os xogadores saben que cando ese tipo de convocatorias son un premio ao seu traballo, pero que eles saben están centrados Ller está centrado no equipo, no rendimento do equipo, en ser cada vez mellor, en que o seu rendimento cada vez vaya a máis, nese sentido, creo que con naturalidade. Has entendido también que en esa prelista estaban también Mella, también Mario Soriano. Bueno, eso por el contrario también es un impulso, ¿no? Me imagino, para esa motivación. Sí, temos bons futbolistas, moi bons futbolistas. Pedro, y acabamos ahí ya. Hola, Pedro Barreiros, de La Voz. Preguntarte también por, bueno, está previsto un fin de semana de bastante temporal, jugáis 24 horas después del femenino. ¿Estás preocupado por el estado del campo? No, creo que Riazor suele estar en moi boas condicións, co cual non teño esa preocupación. Vale. A la última ahí. Justo hablábamos antes, mister, un poco de bajas, también hacía referencia a Manuel Pablo, ¿no? Que algún futbolista suyo podría haber convocado contigo. ¿Hacia dónde apunta el foco? Un poco, si hubiera esas bajas, ¿quién podría subir del Fabril?
bueno, valoraremos tamén estes os días, pero, bueno, temos baixas na parte de atrás, temos poucos efectivos, bueno, pues, por aí pode ir un pouco, e depois dependendo un pouco da evolución de outros futbolistas, non? E daquela, sabemos que o Fabril está xogándose tamén cousas importantes, no club, pues, todos somos conscientes deso, bueno, pues, o importante para nós, evidentemente, o primeiro equipo, pero, bueno, valoraremos a ver o que podemos, o que necesitamos, non, lóxicamente.